Alo whaftai. Mo muon whatalo whātua pa ia ma le malu o tātou tunu nei fwoi tūlau le aso. Ia, amata mai maunga mawalunga, ia se ia ola vai se o pito I titi, mo le atu whaftai ma le whamalo, malo le whatotoa, ia o tātou wheloa I fwoi luma o nei vaenga. Ia, ona onisi fwoi o fufuanga ma le whamoe moe, ina ia whamanino ni mata ukue au na sila fia o tātou o tunu. Whaftai fwoi le au whasalau mwhana mātou wheloa ai. Ia, vi ia le atua ilona alofa malona anga lei. Ai, ole a o amatatuia ua fio mai le whaatonu ia e misfo le regulator. Yn whainaf sosan mai le mta uputu ngā fia whaatatal noa ina. Ia, ona o ia ilona sila fia malona poto masani. I le vaenga leo lo o fia tautalangia nei. Mole sila fia. O le aso lima o le masina nei o le amatanga o le masina nei o iulai. Na angia I lunga le ea ma upenga tapa ilangi e me se foi o newspaper. Se whaalinga mai le taitai o le tua ngai. I se whaasea e winga I le whaongaina o Satelite. O lo ua mata nei o na whaapiina ma whaonga mo le whaongaina I Aoga. Ia o lea popolenga. Ia ua le mawhai eo na nofo foi le mtanga luenga o Aoga ma ta alonga mga nuu. Ia e au lava foi o na sila fia o tātou atu nuu. Ne isanga tū maupea lea whapopolenga. Ia maavea maawala tutupu na isi whaafitauli. Ia o le la o mawail nei awanoa. Ia fio mai le fionga ia nisa pesea. Ia e fsosani mai foi se vai ngā o le mtanga luenga o lo iei nei. Ia asau no ia nisa I se siwaenga mo le tā polkalame. Ia whaftai lava mo le awanoa. E pei o le tūlanga mua lava. O lo o iei whase ao o lo taunu mai foi. Nisi o mātua o lo whapea. Ia o Satelite ia le a whaonga ia o le a avea ma awanoa. E mawhai ai e tamaiti a o. Ona lato mata foi nisi o porkalame. E mafua mai o le mawhai e Satelite ona unai ese ia upu foi poni ata e le tala whea ngai. Ia ai o le foi la whaupunga whapea. E le o ngatasi ma le tūlanga le iai. O lea lava ua uma ona iai le lisi o upu po o lisi foi o upenga ta whailangi I lunga o le internet. E mawhai ai el company o na taofi po le filter. E au mai le lisi mai le matanga luenga wa onga. O upu umalei I ma websites po o URLs po o lau pepa fo I lunga le internet. E taofi lai e le mawhai o na tuunga lunga I lunga o le internet. Ia po o TV fo e whai ia o ngal whanau. Ia o lesi foi mea, o company le lau te fōa I mai e Satelite nei. O le paanga lea a le uni of so ta inga lo lang. O lea la tau te, o lesi lea la tau whesosoani atunu. O le au mai o Satelite e whaaola ai e tono a onga. O lesi foi la me tau o na whamanino. O lea mawhai o na filter. Pe mawhai o na ave ese tūlanga ia mai te tono porkalame le a onga. A o taimi foi nei, o le foi ngā lue le malo, ma le malo New Zealand, e whaatu e fausia se porkalame lea, e mawhai ai o na filter, pe e mawhai ai o na tu ese mai, ia awala o whaamatalanga se, o whaamatalanga le sao. Ia ai mai se lava o ata e a foi, e mawhai o na tilo I ta maiti. Ia o le si foi lana whaupunga lea e whasea mai e ma popole, e leo whasea o popole o mātua, o le whapea mai. Ia o lea la, ia o ifo la ia mātua, o lea o le ama whaine o tau whanau, o na tilo I tūlanga ia. Ia ai o le tūlanga na pe o na whamatala atu. E le mawhai o na whapea o le atu uai mata upu e te tono po kalame le ao. O le Satelite foi.
E leo whapea o se ngaluenga te tele ra mālo le la whaatoe whaatutu Satelite tuai pei o aso ia. E le ai, nā o le porkalame lava ina ia olai interneti tonua onga, ia mawhai o na whaia onga pe a o le taimi ua tāpuni atu ai foi, ma le tui o tamaiti lea onga, e pei foi la o le soifua mālolo ina, o le tūlanga foi nā iai, e mawhai la e Satelite, o na ola i se o se mea, e mo i lava o le tātou cables, ia ma tātou mobiles, ai ia vaenga le tunu, e matua le ola i se ilungo Satelite, waho Satelite ia le ilungo o le vani manima. Ia o le tūlanga la na, ai e le whapea fo ile le a mea o le ua sui le o le ua finangalo le malo o le ato e whaanga solo se porkalame o ngaluenga te tele infrastructure. It's not a satellite infrastructure le mea le whai. Nā o le intervention ina ia mawhai o na ola interneti a onga wale taimi nei sa alu le matua se singa. Le ia ma se whale a onga la vai kasi o lai le internet. Ia ola o tala atu le nei taimi. Lau whionga. Alo whaftaingi sa rau o malamlama fo ia i tū o le nofo pongi sāsi o tātou atu nuu. O le isi whaupunga nā ngia, whapea o le ato e fo i tua si o tātou atu nuu pea o whao ngā ia interneti i le Satelite. Ia, mana tua foi. E tatau ana atoa ia awala o whesota inga. E le ngata o le cable, o landlines, o Satelite. Awa sila fia fo i le tūlanga whaalnatura. E ono wangi se a wha, e ono oso se tsunami, e ono motu ia le cable, ia mapa u i lalo pou o lo feta ia i pou o sota inga. E pau leo le awala mwhaina na whaawau i pef sota inga, na o le Satelite. O se whateita inga la tamai lava, o le maunga mūle na tupu nei tonga, ia o ina le na motusi o mai cables, ai pau leo le awala na mwhai e na sota i atu nuu o laulangi atonga o le Satelite, o luna winga. Ele sa o le whaupunga o toi fo i tua se atu nuu. O teimi nei, so se atu nuu anga i luma, e tatauna a toa le lei awala o fesota inga, e la vea i mal Satelite. Mo teimi nei, o lo i tua i le ase singa ale mtanga luenga wa onga, le vai aso nei sa vai, e a toa le vai aso o le mtanga luenga wa onga, fai le ase singa lea. O le ase singa lea, o lo sa ili, pe fia ni a onga wo uma o na whapipi a lato Satelite, ma whaaola whaataitai, o le face tasilnga o le whaamoemoe, whapipi, whaataitai, po ola, pe le ai. So lo lea ma le lona lua, ua whaola, ma ko ngeki uma i a mea tau sota inga o laptops, computers, i to tono a onga. O le face tree, o le o ina leo whai a onga, ina ia lava tapena mo le whaonga ina o Satelite. E pei foi o le popolenga le ei nei, mana tua foi, o nei uma fuafuanga, e whai ai to tono o whale a onga, mai o le au ngā leo whai a onga, la tau te tilo, mamata i tū, o saunga le mūle whaonga ina o le Satelite, e alo ma whanau. A whai foi e tu ua a onga ma loka whale a onga, lona winga, e le to esta mai tite to excessi me whainga luenga nei. Te ilonga foi to te tala le a onga le aso fō, o iei whai a onga, ma wheo ai, e waa ai ma tilo, a o whaonga ina e ta maiti ia le Satelite whai ia la tau mea onga. Pei tasina i tu o le pōlenga i mātua, ia ona whapeo le a whaina sila nei ta maiti. O le ua saunua manino le fionga i le tātou pule whaatonu. I le whaamamaina o tātou Satelite o le filtration, ia. E leo se mea fōle mea. Le mea lawa walewa na tātou ola mai ei masoifua mai na ua whaongaina ia awala whaanei ona pō e whai e sota inga. Mai o le tautonunga fōi. O le ale mawhai o na nofo a il matanga luenga. Ia e mese fo mātua e ei fo le tautonunga. E le mawhai fo i se matua lava e tō tasi.
ona tu se avanoa e sila ai pe matamata ai alo ma whanau. E nei ata e lei whaamamaina ia mo le soifua ma le lumalai manuia o nai tamaiti. Ia tasile vaenga le wo mon tu atu nei taimi ai le nisa se to sau no se si vaenga o le pa ua tu te. Ia whawhitai lava. O le si foi me rea o lava o na malama iai. E le whapea o Satelite. Lau te whaia le whaamamaina o upu ma whaamatalanga ma tai lunga o le internet. E le pei fo le cable. E le whapea o le cable whaia le mea lea. E le whapea fo o tawa se whaia le mea lea. E le ai. O polo kalame. Lea e whaonga e company o lo lato ua tuina le internet. Internet service providers. O lato la ia lau te whaia polo kalame ina ia whaamama ai le internet. Ai le whapea o le Satelite. O le Satelite ia. It's a medium lau te paua ina le internet. Ia peila an sau noa fo ila le awhionga minsta. Lea la o lo whaila le ofisa wa onga tūlanga lea e o ma le company le whaia. La tau te tilo iai. La tau te tilo le phase 1, whaola. Ia o leo o mana whai atu ia le tala le puli whatonu, le company lea. Nā le ola vai whataitai. A le whaola e le ai. Se ia malamalama le lei mātua. I atu ngā lunga fo i lea o lo tu umai tūlanga lea. Ia ai e le whapea la o le Satelite e le anga, e le ai. I te tonu ai o le unia so ta inga le lololangi. So se atu nuu lava e whina ngalo, e ati ia teknolosi fōu i le lololangi pe ona iai nei. E te tau ona iai o mai tu a inga teknolosi. Pe o le cable, pe o towers, po le au whasalau, ma le au whai telefoni, ia ma Satelite. E pei lava foi ona whaamatala mua atu i le amatanga o le tātou whaamatalanga. Mai e le whaavaea la ia whaamatalanga foi la le whapea e le o mawhai ona whaamama po o filter. Lei o le mawhai. Ai le whapea o se mea nā le Satelite whai, e le o se mea nā le cable whai. O le polo kalame, ai mai se lava ia le compania pe o internet service providers. Whawhitai. Alo. Masalo le ua tau nuu le au ngol wha moe. O le nganga mawalunga, ia mamoli atu le whea au tāua le i alo, ma whanau, ai mai se lava o mātua. E na ia aua ne ino whokopole, pe aua le atua tuwale o tau whina ngalo. O le lava i ai mose mal au perofeta. La tau te tilo fia ma wa ai ia fōninga uma. E iei le tantonunga, ia ua no fofale ia satu ia maa i so tau whina ngalo o maua le nei vaenga o le fiafi. Ia le winga moni o le nei whatalanoanga ua whaia nei. Ai le i whaamaea ino so mātaimi. Ia ele le fo le tu atu i au tau a fionga i le au whasalau. Ia pe i so tau fesili tau te fia malmalama i ua o lo tau fesili. E tatala toi fo le noa o toi se whaamatalanga tā ua i tua i nei o tātou. Si o tātou atu no o lo nofo tau po e mai. Le mua rau fionga e tau newa whaamamalama. O le tātou te tala noa i le fia le hapa i o tamaiti. Tamaiti mai le prima o ia wana ngā i le fia. Ina ia malamalama a tili wa. Ngā ana katawa i ngā o tamaiti. A ele o lope o tamaiti uma po se vae o tamaiti. I mwhenpa manino mai le tūla. Ia sa o le lawalawa fionga, mantua foi. O tamaiti le i to tonu au tamaiti a onga. O le prima level o tamaiti la onga tūlanga lua. O nā tamaiti, e tele na le fia la tau whamainga o ngi interneti. O la tau le sona e sau umai lungo le TV, e matamata umai e mawhai a onga. Pe e paule i tūle popole iai, o lunga i le senior levels, po o tamaiti e wa a onga i kolisi, ia ma le universiteu. Pe o le i tūna le ave tele iai le polenga mai, o pe e o le whamamafa mai al polenga, o le manato mātua. O le ata tala se avanoa tilo i tamaiti i tūlanga le talawhenga ia. Pe o le wingal na o le taumawhai atu o le fionga nei, ia me se fōle taumawhai atu ia malolama se o tātou atu no. Manumar se tui loa pela o fisiki, a whaila o le vaenga mātutua.
O a whai lau lea la mausara tua wanoa I le internet. O te tonu lau lea onga. A mai ana lea onga o ngore I le wha. A wha whela ta mai te I la ko laptops o la tu computer le whale. Whai na ko accessinga e ui atu I le mea lea o te tala mai e whakai mea la. Ia, le ta o manen sau no atungi sa mea nā pe le sau no lau fionga e whamarmla. Ia whawhitai lava. O le tūlanga na, e nā o le taimi lava le aonga e whaonga ai a Satelite ia le whapipi I nei. A o le whale e alu alta mai titi. E whaonga lava ia whatever po le a lava le awala e mawailanga. Access e mau e tono le aonga. Whainga whaonga le access na. E mawhai o na whaonga ina le access na I te tono le aonga. Wa fo I le alu ai le wifi. A o le whale, e alu alta ngata ia su elana ia access o le wifi e mawhai ai o na alu te tono por kalame le aonga. E le whaina access mai tono le aonga. E le mele whaonga le aonga. Wa ma whaina whai te tono le aonga. Access I Interneti. E ma whai le Interneti ona access ia sites la ia popole ia pe a whai o le whale e whaonga la le access le ale aonga. Le a fo le alu te whai atu. E na o le aonga ia whaonga i le access lea ona o le Satelite lea alu ai le wifi. Ai alu e se mai loi le aonga, e wape le wifi. E alu alalta mai titia, e su ele mea e whaatau ailanga ia data. E whaonga ia le wifi. Ia malesi fo I mea fia whama mawhat. Wa le valawa on tutupu mea ia, pe an tausi la fia fo I whaamasinonga me whapenga. Wa le vanga maka ka maiki, ia mai si fo I tūlanga pe o le atu ngalunga inei. Ai o le whatoa ele I tata la le por kalame lea. Foi le Satelite. A wale vana iei cases in court. O tamaiti o lātou wā data ia e whaonga. Ia mai si foi tangata mātutua. O le mawhai o na access le mea. Pei la o le e pe o la utala noa atu. O le ngā lulua I nei la ia tātou le mālo tātou. Ma le mālo New Zealand. I le whaingo se whaama mātele lea. Mo le atunu atoa. A o le porkalame ia nei e Satelite tamaiti. O la lava ua iai. Ia upu maata to inga me whapena e whaamama e se mai ma te tono le aonga whaonga inga por kalame e tono le aonga e le whapea a mea o lea le a whato atupo me whato atupo nei le mea lea pe a tatala ia pe a whai Satelite ia no fiona pa tempo la no fiona mi sta e sidia tua le foi se fina ngā whapea le te tai o li tua mai I le company le o ave le malo le whati no ngā Satelite le ma wai so tai ngai tono aonga ono le company le o sui le ngō le tene le a le company sa ngā lua ma le vanga whai o tu le mango I le tene o le whato sina o la ofisiri la o whionga le minsta o le ala sau si la ie e sa o le fina ngā lo pe o le ua wha o iei se conflict of interest foi le mai le teime o le campaign a ngai le teime o le ua iei o le ua hawe iei le ngā luenga. Ia le iei foi isi company e whaina rātou whaatinoa le ua ngangani tonoa. O a manu le ua mua le a manu e fsire foi le ua whionga le minsta. Whaftai e mon whafsili, mānei o maula manoa. Ai pei le tau SFC ma le winga o tatou whaamua nei a fiasi. Ia le lau tali atui alanga o te whaaloalo lau whionga. Mantua foi. O lau whaalongo I le tala le minstai o na tonu lava le fasili lea. Na mafua na whaonga le company lea. O na o la tau ia, o leua iei ia Satelite o la tau lima temi lea. Wa se manu e whaonga se si company esi. Lona winga e ono tuai, e ono alu le taimi o whaatali, ia pei tai ola wali ia, o lea lava o iei mea nana o atu atu I lunga, ko ngeki, whaamama o solo manea. Hello, film le pista. Tau pule le access of whanau. Eu taua ia mutino lava e hawhia I lātou kolisi. I le ono a whai nai le tūlanga fo I lea o tūlāwhonga fo I a kolisi. I le whaonga ingo o telefoni, smartphone o tono le campus. Wa on mea mutinoa o le telo whanau taimene. Ia paule o le vaengo len access. Ia mutinoa lava ia I tūlāwhonga I tono au. I le ono o tilo I le mtanga luenga nā tūla.
e ona suia na tu la phone fai na tala le avanoa yo atu fa na mala tu ma telephone ai se te fa tu na ina fa ngai telephone Esa fisa no. Ia, e pule lava le aonga la tau ia mala tau tu la fono. E ala foi ona fai tu la fono kolisi ia po university. Ona o lo iei whawhitauri. O te iloa foi o le mea nai ala ona fai ia tu la fono ia. Ona o le puipuinga lava. Ona ia pui malu pea ia whanau, ia whaonga ta tau telefoni. Mo le whainga o mea, o ngā wal taimi nei, tele tamai te o atua whai mātua, le mga o miela o smartphone, e whai e o mea ong. Ia ao le tau o smartphone le tau ngōwhie, ao le loto o le tina amal tama. Ia pei whai ata i ta te nau lava, whaakau mai pole alkaunga, au mai pea ia kelfongi le whai e mea o ngā asi o whangau. A ole mea ia, e tu o tu lava, wha maongi o kamagiki. Ia whaonga ua o le telefongi, o se mea whainga luenga silinga lelei. I le suenga, o mea tau onga. Ia sue ala ia whaonga kakau telefongi. Awa o le whiaunga ale tau momole ale University o ta inga laulang, ia kungu o malava. Ia awai, ia alo mawhangau i le whaonga ingo le internet o ngā ele ai se maka upo kaua o ngā leo iei kukongu. O le me foi ngā leo ngā iei ia whaasopolia whesota inga i tono atu o malama. Wai iei sia kongu kai pe whakako ko fule lei o le coverage i ngei ko ke aiva se folu valo pasengi. Al whawhika ulia e kuai ale le alu le internet. O ngai ese ia tūlanga iai, ia usingu e maula lalo, e whainga kā ai le access i le internet. Ai, o tūlanga na, a whaia kolisi ia la kukula fonga, o le pui maru. Ai, ia ko ulawa le wha maongi o ka maikiki. Malo ngā rofa i o ngā mākua le wha kawangi ke fonga kaunka. A o se mea le lei kele. E le kakau lava o ngā wha inga ka mai ki wha o ngā ingo ke le fonga. E kakau o la ko a ia o ina la ke lo ko langanga e le o lava le a o ina o tamaiti foi la le i lato i le au nga o ke fongi ma ko ainga a wala e mafai nga la ko fa nga ta tawa le tau whalongo atu le prokalame le tai tutusala ma le prokalame foi la sa i le schoolmate isa fa mo wa me na prokalame o fa wa na prokalame to wa ka e pe fo ni tu sa i prokalame lo Satelite mo e ia vai na fo e pa pui e fa mama i a website ele o mo tu ia e fa ta marcia na prokalame la lo la vai prokalame fo Alo fa tai so sone to le nga mo le sili le na sa no to le fionga ngisa ile fa to o mai au telefoni Samoa. O le mena sa fai, fa asa o ma telefoni. A leo tatou tip sa no ma sei loa. E se fa mai po se ni lockdown sia tatou. Paula leo le awala le fai na fa wa o nga tamaiti. O le into tu se o telefoni mai la tilo. O se to no e select tu la to tama ainga. E a fa pe tau te tu mau tatou culture le e man tu fo tatou e o ai sisi fo lungo le ie e musu ai fa ali le vai le al ma io pa e vai matamata ai e ngalo ia tatou o le ngai luma le luma nai manuia mai o tele o tangata le o mai nei au tu va mai ia piscoa ma tangata mai fa e o mai tangata ma ko polo fesa una o nga ma fa o nga telefoni taimo la tua o nga temi talvo au tatou o le fai astu ai le titi ona e tau whaasasa e tatou ona tau te popole mea lea but ia o lau whamtalanga ma tau lia e lua ai tu o tu pesiliva ai e li lifa o tatou mawhauwhau le positive side o le mea le lei e telefoni mo tatou o le fasili le school internet o school net lei ai wa leva e le toi whaungaina o le ala foi leo le tau mawhai e whaaso o Satelite ona
e whaingofia na access umai a onga pe von sauno ngisa. O nisi a onga woi uanga malepe na vaenga ele I au a I se mea ona ese locations le ia le reception si vaenga ese o tatou tanu pe o se talia tule lo fiong. Whamongole loa fiong o la tufisile lua vaenga whamongole lava. O le vaenga mua pai o le se tūlanga o lo ave ye ki pōle ngal te tai li tuangai. Pia le a whawhewhia o na mō ki toa I whai a o ngai whaongaina le whanau o pia whaatino tūlanga lea. Ma le vaenga o na lua pia malama mai. Po tūlanga le internet la whaongaina e whanau ele me whai o na Satelite sites po YouTube tūlanga whapena. Na o se na le websites lava mō tau mea o ngā whanau o la pēne access I whanau a o. Ia, mō lau whafsili sa o le. O le nganga tonu lava na. O le ala fo I leo tau mwhai e whamama. Ina I mantua fo I leo teimi uma e mwhaina e le se lau pasene e o ai a tātou mātua e teimi te tule moe e loke a tamai te telefoni te o tau I fo se mea na o lona winga. E pau ale awala e fo I ai whawhitau o le tua whamama le lei o le ma kwa e filter le ia ona I ni upu mani vaenga e access e tamaiti. Ia e selta au o lo finangalo mana e fo I whatupu manatu. Ia wale anga I luma o le polkalame ma mtanga luenga. Aftai. Pambula no fiona I whatum, pena e sau noa a unga loa onga tapele the Wi-Fi. The pena e sau noa lo fiona tu. Why are you responsible to paying up a unga? Ina I awan I whaawa wai. Ese taimi unga ia. A onga oaila le iuna responsibility le whamua. Ia whawhetai e whaiasi whete ina inga o lau tala Salafai malwhesidia. E ola le Wi-Fi I whale aonga. A o le winga o lau tala. O I le whaonga I telefoni tamaiti. A o ese lo la ma le whale aonga. O lai o la le Wi-Fi e tūna whale aonga. E alu ese lo tamaitit. E le o tō iai sona avanoa e whaonga I le Wi-Fi e le aonga. Nā alu leo ia e whaatau po langa data po le ale tūlanga. Ia mawhai ai o na ia whaonga ina le telefoni. I whafo atu o le whale aonga. O le winganga lau tala Salafai. A le Wi-Fi ia e mawhai on tape. E mawhai fau ona tua ia e ola le Wi-Fi la tō ia. Ai le mawhai ala ona whaonga e tamaiti. Pe ao ese ma le whale aonga. E le whapea o le Wi-Fi le whale aonga. Ngā role alu le whale ma whaonga ia le ai. E ia pa pui o le mamao le alu tua o le Wi-Fi. Pela mo le whatete inga o le ififi ia. Wa le so o ma le ofisa o aonga. Laela i le Satelite le ofisa o aonga sa whaapia le ofisa. E mawhaila o na iaise e mawhaila e Satelite lea. O na iaise receiver tu ui o le aonga. Ia mawhaia e whale aonga o na whaonga mai le Wi-Fi. Ai ale whaila se meana, e le aina e le mawhai. E umanu e sawa vali mai I le ofisa o aonga. E whaonga le Wi-Fi, pe a whai e ave e aise a lato password, po se lato upu lilo. E mawhai o na whaonga ai. A ai koe o whoila le whale aonga. E ngakai e le whape whoila le a meo le asala lawa tu lava e le ai le point. Le vaenga e tā ofi ai no na. Ia nā lole o tamai titili whale. Suela lana awala no whai ai o na whaonga le internet. Po le whaatau o le data ia po le whaonga o se Wi-Fi pe whapea. E iai lana le lato Wi-Fi e le lato ainga le whale. Kasi si whangon mole I kupong ila pio ngani iskap. A whai o le tau no ngisa e ngata I whale a ongan whaonga I le tamiti le malosida le Wi-Fi. Ia e pe o le tau wawa ia tō le au tū o le soasani mai pokarame le malo. Ia maua e tamaiti a manoa e whaonga ai le malosida. E whai e lato suesu e ngamtau pēa o le whale. A le mātau not whale a onga le whaonga. E na o whale aonga. E le whapea fwile le pea no whai atu. A whapea o le potu ne o le whale aonga. Le Wi-Fi. Na o ila wa me whai o na olai. O le fuafuanga foi. Ia whaonga e tamaiti taime o le whai ia le aonga. A wā o le taime nei le asisinga foi sa walu. Ko fu o ma whale aonga me TV. Ia na o polkala me TV la e aluai se vangai la kolisi o la ia Wi-Fi ma
ma sim cards e au mai fo le mai company telefoni e mawhai ona whātau ngōwhia i tau o le internet. A ngā ruenga fo e le whapea ngā le mālo. E ngā lue whaatasi, ma kampangi tato company telefoni o tato ISPs. Wai le whapea o le a whaapu mo o ai i to tono whale aonga. Pea on sau normal, to tele outou. E o tamaiti le whale, whawhiang whaonga. Ia peila wana o le tūlanga na. Le fo ilai a apa mai ai, fo i tatou company telefoni. Ma au mai sim e mai fua sim card i tamaiti. Ia mai whakau o fia fo i sim card nga. Ia ona o le winga la. A uma lole aonga, ona ole le whale, a ole la tau sim card. E mawhaina o la tau top up, pe ka la, pe fia le data e whaonga ai. E whai ai la tau suenga i le whale. Ai pe ana o whai atu mua. O le whamaoni al tamaititi ia. I le whainga o anga mea onga. A wai, wo umala so te whea i male ako ke le fia o kusia onga ke whea i ma oe. Nā e tau te sila fia. E a lau tau tusia onga e whai tau e whai e tau mea onga. Au asonge, ia al paulea. The whole library pe fia se lau wafe library laulang. Leita tonu i. Ai, ia malamalama le tamaititi. Ia lofo le tamaititi lona matua. I le whaatauinga o le telefoni tangata. Ma ia whaamaoni. O le upu sili lawana. O le whaamaoni e whaonga le telefoni. I le mea te tau. Ona whaona ai, whaamon mole. Le direction e wanga I e tatu a tatu ao. E kūlei ia mea ia o internet. A wale o ina o le whanau. Te lera manga o le tūle nā hui le whai testinga tā ia. A wana a whai o lera a tatu whaamarusia tamaiti e whaamasani I le internet. E ia la le kaimi hoi le o i tamaiti sites nei. Pei to tono le aonga, pei whafo le aonga. E o atamaiti saitia wa le ua o tūlei, le ua encourage. Whawheri tūlanga nai, tūlanga te wa o aonga. Awa, le a ngā I tamaiti I le o tūlei mai aonga. Ia to atamaiti a inga, to tūlei, ia maho ai a I saitia. Wa le mawhainu tau pia tamaiti o lai, titi o lai, su e vale le maho kau. E se polenga I le tūna. Sao le lawa fionga. E te le al popolenga, pe fo le tūna le na whai atua e fia whaamawha le tūle le. Le positive side. Ina ia a vea mai tū e taula mua o na whaosofia. I tamaiti mo le sailingo mea onga. Pat mo le taime o lefea ngai tamaiti ma whai a onga. O la tau ia o istangata ia sili na fsosoani. E monitoa ma wawa aile lei. O whao ngāta tau e tamaiti ia me whainga luenga nei mo le tapenana o la toa onga. Ia ele ngata ile, a whaifo ia o mai whale. O sei silea tiu te tau o mātua. Ina ia ma whai o na ngā lulue whaatasi. Mo le tapenaina o alo ma whanau mo le lumana e manuia. E sao le lawa lau concern. E whapena lawa fo ilo winga o le soifuanga le tau te holai nei. Tau te whiu a e tau te whaape e tau te o na o le lei. Au te whaasisila tu mal whaanono a tele. E iei fo iale anga. O lona winga. O le tū silin tāua mo tātou. O le pui e ave le mea silin na tāua. O ave le whaamamafa le tū le lei. Ta tia ia le tū le anga ia mai tū le lei. Ia o mea nā ia le pui ngā tangata lawa ia pe fo na mawhatu le fionga I le tamaita I nei tō anga whai mea ong whao ngā tatau le taimi ia mā lofa I mātua a wā olu oe lawa lu mana I nā tamaiti a ong. Wa wherai ono a mataro ia I ona lei a tōme o mai internet te whao ngā tamaiti tono le a ong. Wa ngai mana o mia le whai o filters na mea na. Wa wherai e lei a tō. E leo mauti no stem. Paulu mea leo ngā lulue ia le mtanga luenga o ngā iana faces ia e tōlu. Face mua, whapipii, ma whakaitai po ola. Face lona lua, ko ngeki loa whailo ola, ko ngeki loa ia paenga umalau mau I tono lea onga. Lona tōlu, train whai a onga. A au whai a onga, ia monitor le lei, ma mu whai a onga na latou tilu.
ia matangai e le ngata masini ta mai te aonga polkalami. A umalo wa seki umalo le mea whaola lo. E le mawhai o na laa I luma se ta mao a ingo se atunu. Pe a whai o le a tau fiofi ai lava ia alo ma whanau. E oana I o atu I lesi level. Lesi malusi anga. Lo lato malama lama. I le whaonga ingo le internet. E le ngata I mea onga e matatua e foi. Pe o le taimine nei. Wa tele tamaiti la iti isi atunu. Wala tau whauinga apps. Wala tau whauinga I e polkalame. E whai ai whi whaatawa inga. I lunga o le internet. Ia maalua I lunga le tamau a inga. A whai ala tau te tutu mau le mea le. Ka awhi mea ngā langa e a mama. Ia e le mawhai ona laa I lunga Samoa. I se tūlanga e whaalele ia tile ai lona tamau a inga. Ia wa tamaiti le tamaiti a onga ngei. Ia o le silima tausanga. Ia la uwhai ngalue. La e po uwhai a onga foi. Po ua iai foi nisi a wanoa e o atu iai. Whaftai lava.